simtile hona ko gadom ro khabe simtile se simtile ho ngai tao nu te ho thik chan wo khabe serial number ka sei pi de he serial number 1 he lam chong hoi 2 thang boy gen 3 thang min lun 4 len ja thang 5 kim min hoi 6 ngam lin thang 7 kam gun gen 8 kim neva 9 hau gun len 10 mul zai len 11 phe ning mon kim 12 phe thang zai len 13 he ram sang pui 14 tin chừng hoi 15 tim hoi ling 16 thang zai len 17 lal gu mang 18 kai min lun 19 vum hau chung 20 lim go hau 21 lal men sao 22 kim ngai ching hinna damna phatman tam ta e piwa kapau pathin amasan nalung sit na ni chanjalun nang ma thangwa na kahin pive tuni ni khu a simtil e a pana pi hing chan nahin na thu simna hong kitet ding ka hivin hi je ka ki man sa ngai sung se ve hen nang man thaga wen ne pi un lang boina ha sat na za chom ho zong sia ko na nei chum khenova chuteng le nei na thu hin sim phong ding ho zong se jong nang man alung thimu wa thu na se ya he them the na mel chi the na pi a hi se ta ki hona ma ho zong sim do the na phone do the na hin nei the na din nang man ki thu pin hin mang cha in chuteng le angai ding mi pi ave soi ding zat so hin ka bon chawin nei ki thu pi wil lang nei mang cha win tia nei ki thu pi ding le na pan pi ding hin ngai sa thamwa puma thi san thi nga e lat do hing jing paka Yesu Krista mina ka hung taw hi amen competition iga apan na sanguven khai long ngai to just in phalala ding ipete vet hon dam ti chu amania kuna phul han hai nei diu he tuan just ni phalga pe ai pi le nga jun lang ki ten nai ding ta jin Bible sim dan hi English sana hai he as a full stop comma say hello apostrophe ti wang na DING apostrophe a ke koi hu hi chu hu ding aham ti ho ta bang na cho su ne ke diu full stop comma say hello wa chu teng le do re mi fa o som che ni so na he da se pao thu cheng jong hin isim ti nga le a thu cheng dung zu da he o su mai ki te nai ta cham khat chin je mai ve diu zu ka de sa he he da chu do rai mi ko o som che ni ba nga thu cheng jong hin a thu cheng dung zu le full stop comma dung zu da ko o su ni hi ti ho chu ne ke diu sim ti lang ho ai thu su mai tai sapang loya ki pana chung lam si wang chu sip thi ma ki ve ding ai ta ji naw jalim sim na dong leo chun all hin sim na dong leo chun na o kai dan chu teng le izwa ka se full stop comma apostrophe ki te ho man dan ho chu chu teng le a thu chang dung zui da o kai o su a ki chi lu wa la chun naw jalim sim na dong la chun na ma chu kal di lu ding ai mun khan na su khel chana ju 2 marks reduct ke ball ding a hin ab gom ma he full mark 100 he ding ke vet ding a he 70 marks in 10 chula discipline lang da evangelist pa ko 30 apu ding he ju mun khan na se khel a ki su mo la kha chana 2 marks reduct ke ball pe ding ai chu som sa aga ga se do nai tan te
Ikat hiti ka se ka dung se nei nga damun lang. Nang ada full screen Asim ala. ban sang lai chu het pui. Koi masan aban zom ding chu se pi lu diu hi. Chi chu just stand in given in chance ki piding a hi. Chance ki pi phat chu a khel te nga le ki se pi ding a hin hi cho wa zo 5 mark reduction ding a hi. Zu ka ha sa be hi. Trong Paul cho xin xin bác sổ đi cả đi cho. Tua hi simple ea Bible lung chin ketena pa diwata. Ama sa pena dingin serial number 1 Lam Chong Hoi ama phat auti Lubungi sa sokha somni atupi ke mochi mole watite sa sokha jila metile tuni la hodi tabi khupia khuye papa ka bisaya atupi altai sa somni Napati na diutu na sempre pakizila ka ako suwalo na ako mudiwa hiyati lubungi sa sokha somni Ateme. Hello. Ati mena. Ai pile real ga pu pe pe. Atong first na kiti price yo. Ai to ma hen ta na nei. Kasim cha le price ke pu pe pe de ti ga si na na. Okay hai. Na thi me. Fa na cho pe ta wa. Ke fa na cho pe wo do. iPhone Itu kan orang mana yo? Okey. Kita tanah. Kun pe pe te. Apa Anil serial number 2 Mr. Thang Boy Gil Ma Papiti Alam kita apa ini Pulau tau. Apa yang lo tunggu Wala, ma'am. Kita pay ta cho Rồi. Kita ini ta. Apa Anil serial number 3 Mr. Thang Min Lun ama Papiti Luni. Matado. Nang gathang ka. Jo. Gatha. Pomo. Gatha. Tita Lun. Hayo Puti Ya Lun ten ye pacha. Nasai. Pi pay ta cho. Dia thì cho là pi pay ta cho. Gadin sayang to mo. Tita Lun cita. Aja. Gul lagi. Lubungi yang dekat Nuhi tau. ini dia mengadin cukup dia kan percaya cukup tak Dia mana? Ano tayo tayo. Dia mana picture ni pinya. Kita. Lagi yo. Orang pergi apa first dulu sini nah. Halo. Salam. Apa Anil? Apa Lahi serial number
Serial number 3 Kim Min Hoi mà pha biểu tê nếu thế cho là phía phía cho ta chưa không là tốt lên biểu tê ta lính làm đó thì hiểu cái gì mà chứ Pat piyang to. Pat pito. Pito Pat piyang tanangin. Pat biyang mate. kita serial kita lupa wah itu ini betul JCB cho nó tin chi tháo tốt rồi JCB cho nó gì xin được sao bài sao Apa ni serial number 4 adingin Mr. Lim Go Hao mà phạt tiêu tị ta phải tốt mà có được lúc bố đi sang sông phát sông đi sang sông phát đi năm tỷ lệ tu ni năm hồ đi tu bèo cả cái saya tu tên cái sang sông đi phát sinh là tu na sang sông là đi là còn năm con sông là mình có mua đi thì lúc bố đi sang sông phát sông đi Anh mèo chiêu ta chứ. Five, Mr. Min Sang. Putih. Abula tapat abula. Bài ở pi lưu lại hiến nghe thì chúng ta ra ta sau đó hát theo hiện tạo ơ nhớ đâu bạn là phía Abanin serial number 6 atingin Thang Zailin. Ini saya tahu. Lubuni trang son lekat son ni atupi le supe trang son lekat azina pie tu ni le hodi
David Kupia, Papa Kanusa, Tuntinta, Tangsonani. Dapat terjadi tu hasil pun akajilah kan aku semalam kemudian ti. Saya tahu. Hai, ngồi sai, nó ngã tiền cả tiền. Sudah dulu. Apa Anin? Serial number 6, 7 lah. Serial number 7, Mr. Mulzaili. Tunggu. Mr. Mulzaili. Lu bumi samsul lekat. Jinan tile tuni nangode David Kupia Kuipa akan saya tu pintai. Dia duduk nasi pun aja Gen kung semalam nagamudin yati. Bumintang ko at ako kalimitan. Ito nung hate ito niya. Kung na-prove ha. Lopi di nga lom sa kacay tayo kitso sulit tayo tao apa na ho. Ako kinuhi pe mala paluta siya. Tuahi bani samila kan kudi langahi serat manto na amin ang zero pe dia tayo. Tuahi hoy tayo dia tayo. Kanawa di serial number 8 Mr. Lin Jatang. Budi tak selakat sendiri. Tapi cuma lewat itu tak selakat. Jinak tidak tu dinamode dari dia. Hui papakan saya tu pintar tak sendiri. Lepas cina itu tak sempat lagi jela. Kenapa salah lum tak kemudian di lum budi tak selakat sendiri. Jimmy. Thôiจะเท่ากินเนาะแล้วกินลงเฮลูจะซึ่งระบอลให้ยังระบอลลุงซีลงเหมือนน่ะระบอลนาเฮพาโลนี่เขากระจายตายระบอลนาเฮอินโตเดตาหอยตาระบอลเนี่ยบายบรรลุงจิงกิเตนนาบรรลัดดิ่งมิสเตอร์งามลินทังมาพันกันทีBumi tasum khasomani Zinan tile tumin nahodin David Kupia papakai saya tu pintar Tangsomani Naput cek nadil sun Naksir pun agajila Kadang kun sengalun kemudian diati Bumi tasum khasomani Ano mo taga Kaya kakalik son si Pan Tin chơi đồ yêu mà phá ngập tao cái
Abana serial number 10 dingin Mr. Kambun Jin. Lúc bùng ní trang sông khana ba sole ní tan atupi kengo je holwan tilte ina tile tulina hori debe khupia pun bab kan sai tu pita dapatina de tu la sen puna gila garan ku malum nagamulu heti lúc bùng ní trang sông khana ba sole ní tan Thế bên nào cái già nào là lần gì phải Abanin serial number 11 atingin Miss Kim Neva. Serial number 11 này tài. Lúc bùng nhí, 1, 2, 3. Silakan. Lúc bùng nhí. Silakan. Lúc, silakan. Lúc bùng nhí. Trang. Hasilnya. Trang sông khai sai bên đi atupi nói chi ho le wa tete trang sông khai Sana kile tumino de ini kupia Kumpa pakai saya jopitan Tak sore ini dapat kita diucap Lau saya pula kejelaskan engkau suara Dulu kamu lagi Ini tak sore hal sebelumnya Ini Sobat Putih, ayat lahir. Abanin serial number dia patingin Mr. Haugun Lee ma patuti Mr. Haugun Lee Lina mulai tak sudah kate akala ka pode Ita. Abanin serial number 13 natingin Mr. Thằng nào hả Okay, tama. Okay. Serial number 14 natingin Miss Newmon Kim ama Paputi. Wata. Bagus. Trang sông là khai đá phát sông là đi cha Atu pi kia ngôi chinh hồ lệ và tiếng kia trang sông là khai
Izina Piletu Nina Hode David Kupiahu Papa Kai Messiah Jopi Star Sang Solania Napat Jit na Diuju Nau Sepu na Kizilakan Nau Kok Suwalong na Gamoy Dewi Ati Lugumi Sang Solakanakan Solanisan Jimmy. Banin surrender number 15 nating it. Ramsang Pui. Sang Khat Solania Tapi Kewa Cingho Lewa Tite Sang Khat Jina Kide Tuni Dan Hodi Dari Kerja Hui Papa Saya Tapi Tai Sang Solania Dapat Sana Diu Kenal Sepuna Sisi Kan Albuk Semalam Nekam Boli Ati Sang Luk Bumi Sang Khat Solania Jimmy. Surrender number 16, Tin Ching Hoi. Luk Bumi Sang Khat Solania Adina Kide Tuni Dan Hodi Dari Kerja Hui Papa Saya Sepertai Dapat Jat na Diuvian Nau Sepu na Ciziasu Na Amudiu Ahia Luk Bumi Sang Khat Solania Datiwa. Surrender number 17, Tim Hoi Ding. Luk Bumi Sang Khat Solania Izine Metile Tuni Nang Hodi David Kopia Pakai Messiah Jopi Star Sang Solania Dapat Jit na Diuju Nau Sepu na Tiel Kan Angku Nga Nagamudu Ahiti Luk Bumi Sang Khat Solania Abanin. Surrender number 18, Mr. Lagoma. Siapa mang? Hoi lagi tahu Lagoma. Kimazit Loham. Hoi sa, Lagoma. Hey. Hung loi tang. Hung tang ni thay chon dia ka video chu. Hung ngong goma. Hung loi tang o. Hung tang. Hung loi tài. Mà lao tài, dia thay chon dia video chu. Đi thay lâu ta mày nó. Oh. 18 seluruh mana? 19. Surrender number 19, Mr. Kaimilun. Kaimilun as. Luk Bumi Sang Khat Solania Aku Khat Jinen Tile Tuni Nang Hodi David Kopia Hui Papa Saya Jopi Star Sang Khat Aku
Serial number 20, Vu Hao Chun. Lu bunyi chang som na khat som na ni. Ijena mitile. Tunin nang hodin. Sang som na ni. Na phop chin na diu chu. Gan Pabanin serial number 21, Kim Ngai Ching. Lúc bumi sang sông khát sông ni izin nơi pile tu ni nang hodin David kupia huin baba kai misaya so bingkai tapoti da diu tu nasem pura gidila ganin kam singalum na gamuti ai ati lu bumi sang sông khát sông ni Pamit. Hijan chu sintil ea tayo. Sintil ea silo number. Kita tahu sana. Nama dolo tu so. Kai tu he sintil bi ho. Nanti wo tahu bang. Sintil bi. Microphone test dulu ha. Kalau tak boleh, oh apa lu tak boleh. Okay. Minakan po kita tayo. Asang hon lang wala jutiw, anim hon lang wala jutiw so. Hasa na sa iyo he. Chule mi baba chang sin pena wale le male. Ten mas kade yo. Hello. Tua hi sintil bia tak diwaita. Ai poi yêu he yêu về. Hey, ai yêu về. Bao ta bao tê. Chu the thu yêu về. Sintil bia dingin. Serial number 1, Mr. Zaman Sin ama papute. Lubuni jangi napa jang sonu khaja tupi ke wajung wala bantin ke jangi chukama chung ke wajung ke no jawa kun rani ke wo ngaki halawe jangko chen pakaya kon batin kha kon ba ungin pakai lopinan kimbe lo sa ba so jingin ama o ki chabe se jingun hi jang som ba tiu chen za ba ki cho hen aji chu ben nang wa ja ba chong ba ki ba ne tu pakai kopi ni bin nda si ki pa na hi ni jina mitile Tuni nang hodin tapi upya pakai masaya sa pitai lo bumi canggih napa cang sumaksa kipe Ai nang posi na lang khai the. Na api la nam yo chai yo. Pabanin serial number 2, Miss Hinun Nam.
Bumi canggih dapat langsung dekatkan. Atupi yang wajing oleh bantil te canggih. Ketika macun yang wajing pada loza bagiun janin yang wajon ngak kita sahaja. Tangko ketika mat cuin pakai aku bantil kat aku mau bangun dingin pakai lo pinan akim belosa baso jenge. Ama hoki kita se jimun ahi. Tang so bantil tu nak jauh baki je udah di tu ben nang ho jahat tang paki pana tu paki kopi nahi bin mizau se ki pana hiding ahi tang so mekat izine mitile tu ni nang ho din dabi kopi ahu pa pakai mesaya tu ping tai lubung ni canggih dapat tang so mekat chan. Kami serial number 3 Mr. Ngam Khandam. Lubung ni canggih dapat tang so mekatan. Tapi kian wajing orang wajing te. Canggih jika macam kian wajing buat lau laba yun zanin kian wajing ngak tinang habe. Sangko. Suin pakai aku wajing aku bangun dingin. Pakai lau pina kim belo serbasu dingin. Sangson. Wajing tu ada waki saya lagi tu kan nang wajah hatang bati pada tu pakin kopi ni ni milo si panai ni langsung makan ini nak mitile tu ni nang wajin jadi kopi aku ini papakan saya tu bengkan lubung ni tangge dapat langsung makan. Kami ini serial number 4 Mr. Howlin Sa. Bumi canggih dapat langsung makan. Tapi yang wajib boleh bantu te. Canggih jika macam yang wajib pada lo zawa yun. Jadi yang wajib nak tahu. Campur tuin pakai pun bantu. Kau bangun dingin. Pakai lopi nanti biar usah basuh dingin. Ama wajib kita biasa ni. Campur bantu tu nak jawab kita. Aziz tu ben, nama dia hak tanpa cepat cepat kopi ni, ni osi cepat ni di, langsung kat. Aziz nanti tu ni nama dia, yang lupa pakai satu kita. Lupa ni canggih dapat langsung kat kita. Kami TV. Hello, serial number 5, Miss Kim Chan Hoy. Lubung ni canggih dapat langsung lekat atipi kian wajing oleh bantik te canggih. Jika macam kian wajing pada belau zawa giun zani kian wajing ngagin hahabe. Cangko cuin pakai aku bantik aku bangun dingin pakai lau pina kim bero salwa suzi me cangso. Amho kita biasa sini cangso. Bantir tu nak jauh baki cari aziz tu ben nang ho dia tanpa kipana tu pakai yang popi na hidin mizau si kipana hidin ahi cangsom makat izin yang tidak tu ni nang ho din dari kupia yang pakai saya tu pentai lubung ni canggih dapat cangsom makat cang. Hello. Serial number 6, Mr. Selim Ngam. Lubung ni canggih dapat langsung lekat atau yang wajib oleh bantik te canggih. Jika macam kian wajing tu lo zawa giun zani kian wajing ngagin hahabe. Cangko cuin pakai aku bantik aku buka aku dingin pakai lopi nanti belo salwa suzi. Ama ho jangki sapi asyik sini ni, langsung nanti tu nasa aku sini. Aziz tu biar nang ho dia hacang pakai pan tu pakai kopi ni biar bisa usi kita ni ni.
Sang som lakat aji chulen no hodia sang pa ki pana tu pa ke tu ni bin mi lo si ki pana hi ni lu ni sang ke na pana sang som lakat chan ki pe Surah number 7, Mr. Levin Hall. Lu bumi sangge na pa sang som lakat chan atupi ke no ching wale ban ti te sangge jiga ma chon ke no ching pa lo la wa gi wan zanin ke no han ma ki na na be sang ko sin pakaya ko ba ti kha ko ba hu ji pakai lo pina na kim be lo sal wa su ni amo ki cha pe se ji na hi sang som ba ti chen na zo ba ki cha hi ji chu ben nang ho dia ha chang pa ki pa na thu pa ka ni pu pe ni bin mi o si ki pa na hi sang som la khat ji na mi ti ya di mi nang ho din da bi pu pia ho in pa ka na sa ya cha ben sai lu ku mi cha ya na pa sang som khat chan Surah number 8, Ningman Pain. Bumi sangge na pa som lakat chan atupi kia ngoi ching ho le ban til te hijiga ma chun kia ngoi ching phabet lo za ba gi un zanin kia ngoi han nga ki tha ra be chu in pakaya kon ban til khat ako ma ba hong dingin pakai lo pina na kim be no salva so jingin ama ho ki cha be se jing na hi ban til chun azau ba ki cha hi ve nang ho dia ha chang pa ki pa na thu pa khin po pi ni hiu bin mi do si ki pa na hi ding a hi ji na mi ti le tu ni nang ho din de bi ku pia ho hin pa pa kai mi sa ya cho pi tai ki pe Bame, Surah number 9, Mr. Kamthinlal. Lut bumi sangge na pa sang som lakat chan atupi kia ngoi ching ho le ban til te jiga ma chon kia ngoi ching phabet lo za ba gi un zanin kia ngoi han nga ki tha le le be sin pakaya kon ban til khat ong tran pakai lo pina kim be lo sal ba su ni ama ho ki cha be se jing na hi sam so wa ti chen zo wa ki cha hi un aji tu pa kain puti nei den mil si pa na ng hi ang som lakat silam tile kunin na mo din tabil ko pira hun pa pa kai na saya chuk kai Bame, abanin Surah number 10, Ningdini. Lu bumi sangge na pa sang som lakat chan atupi kia ngoi ching ho le ban til te sangge hijiga ma chun kia ngoi ching phabet lo za ba gi un zanin kia ngoi han nga ki tha ra be sang ko chu in pakaya kon ban til khat ako ma ba hung dingin pakai lo pinan kim be lo sal wa so jingi ama ho ki cha be se jingun hi chang som ban til chun azau wa ki cha hi on aje chu ben nang ho dia ha chang pa ki pa na chu pa ka hin po pe ni yo ben mi zo si ki pa na hi ding a hi chang som le khat
Zinem itile tunin nang hodin dabi kopya hu in pa pakai saya copen tai lo bumi sangge dapat sang khaten. Serial number 11, Hyungnum Thir. Lo bumi sangge dapat sang khaten. Atu pikir wajib oleh wanita. Jika macam kira wajib pada lau zaman itu, zanin kira wajib nak kita tahu jangko. Cuin pakai aku wantil aku wang dingin pakai lau pinan kira sama ini ama hoki terbiasa lahir. Jangsom wantil senazawa kita hidup nasi cuwen. Namun dia jang pagi pana tu pakai untuk pilih hidup, ni jauh si kipana hidup air jang somhat izine mitile tu ni namun dia lu dah berkupiah hu impah pakai misalnya sepintar. Abaning serial number 12, Miss Hapa Kim. Betul. Tuhan. Ini hot. Okey. Lu bumi canggih apa jang semekacan. Atau pi kian wajib oleh bantil te canggih. Jika macam kian wajib pekau zawa kian dan kian wajib nak kita tahu. Jangko cuin pakai aku bantil kat aku bawa dingin pakai lau pina kim belu salwa sozegi. Amu mau kita biasa je ni jangsom. Bantil sudah jauh bak kecil. Isinya itu tu ni nama dia lebih isinya itu bantil sudah jauh bak kecil bantil sudah jauh bak kecil itu. Azizu ben nama dia macam pak kepala info ini ben misal si kepala ini ahi jangan dekat isinya betul tu ni nama dia. Tapi rupiah yang pakai saya pakai lu bumi canggih dapat canggih. Serial number 13, Tai Lun Jing. Lu bumi canggih dapat canggih kacan. Aku fikir wajib oleh wanita canggih isi tu macam kira wajib pada zaman pun zanin kira wajib nak kita tahu jangko cen pakai aku baca aku bangun pakai lau pina kira serba soalnya jangko cen pakai aku baca aku bangun pakai lau pina kira serba soalnya ambo kita biasa lagi jangko baca nak jawab kita aziz tu dia nama dia macam pagi tu pakai ini ni jauh sikit pada ini jauh sangat ini nanti tu ni yang ada lebih kurang apa kali saya cerita lu bumi canggih apa jauh macam. Hut becu Hasan Cece ini kami kurang bermuti iki pasal ini. Serial number 14, Mr. Thang Mang Lu. Lu bumi canggih apa jang semekacan atau pikir macam oleh bantuan canggih ini jika macam macam apa lo zawa akhir zaman macam nak kita sahaja jangko cen pakai aku bantil aku wang dingin pakai lo pina kimbe wasa waso sini ama ho kita biasa sini Langsung bantil tu azal kita hidup nanti juga mengko dia macam pakai kopi ni minum sikit panai di langsung makan isi ni dia minum modi jadi kopi ada ni pakai saya sorpentai lu ni canggih dapat langsung makan. Abaning serial number 15, Hyundai Kim. Canggih dapat langsung makan tapi kalau itu
tete sangye ichigama sangye moiting phabet loza wa yun gani jamwe han nga asawe tangko tin pakaya kun wanti kat akong wa ahung dingin pakaya pina tin velo sarwa sozini ama ho kita be se jingunahi tangsom wanti tan aza uwa kita on ajisu venang hodinga hatang pa ki pana thupa kempu inahiwe mizosi ki pana hidingahi tangsom rahat ijinya metile tuni nang hoding nabi khupia hu himpa pakai masaya tua pengtai luk bumi tangsom rahat luk bumi tanggen apa tangsom rahat tan Surah number 16, Mango Thang. Luk bumi tangge napat tang samakat tan tapi kel ngocing oleh bantir te tangge hijikama tan kel ngocing phabet long zawa agi un zanin kel ngoiman nga akira arabe tangko chuin pakaya kon bantil khat akong ba amung dingin pakai lo pinan kimbel wasal ba so jinge ama ho kitabe ase jing nahi samsom bantil tan azo ba kitai un aji chuben nang ho dia ma tang ka ki pana tu ka ki ko pin bin zo si ki pana ding samsom ka izingem tile tu nin nang ho din de ko pya hu nin ka pakai me saya tu apentai luguni change na pa samsom khat chan Abanin, asay natingin, Mr. Mangolin, Surah number 17. Luk bumi tangge napat tang sun khat chan atupi kyang ngoi cheng ole wan ti te tangge ichiga matun kyang ngoi cheng phabil lo zawa ajun tanin kyang ngoi wan nga adhan hawe tangko tren pakaya kon wan ti kat akong wa hun din pakai lo pina kiwe lo salwa asu dinge amho kita be se jingon ni tangso wan ti ta zawa kita yun Con phải gà lại thì vơi. Khăn nó tổ lái tổ quay tổ. Macam tu simple bi. Ay tayo. Tu ay pa ma GPP diuhin. Japang loya ho lotring kinabu. Tutuhin lagahin. Japang loya ho. Kiyo ta. Ta chu Marvin to. Kwam chang lo chu. Linja say na. Nang ni chu akala ahung ona na sura number na chu. Ama sa pe tama rin nang nong chot to in so. Ha na chu za chum de ta chu. Aba na aron kina hele linja say nang nang le do ke chu. Na te ta. Ala pan pai ta te o. Ama he mi som na mi kan hiwin pan pai ke taute chapang loy bible lung chen ke te na dingin surah number 1 kan ko we Matthew bung khat chang so lagi rapat somni lenga chen atupi Jesus Christa pi chang so lagi Jesus Christa pi ang chan chu ti hi adu Mary chu Joseph to kitchen ninga kitep sahin ahian la ati bok masam thonin kau dinga ko na agai chu Mary hin aki het do tai chang so leku ahian ajipa Joseph hi mi di ta hi jin Mary hi hang ko mi pi se thara sa ding anong pun Ngung cinta akitek berhon suike al ikan pidin abui sang somni Joseph ini tabang lung agar laita ahin pakaya kun mantil kanin mangin akin musain jadi cedak Joseph
Mary ko ke puya jiane ding ti hi helin iji lem ti le kharau chenga ko na ga ye bobe chang son ni le khat chapa khat a hin ding amin jesu sa ding hi aje chu ama ta hin ami te a chon se wa ko na a hu ding hi tin sei pi chang son ni le ni chili chang hi pakain them gaw kama a sei sa du hin chang na ding na so yin a sei chun chang son ni le tu then nuwa chu gai tin chapa khat a hin ding amin Emmanuel kitiding hi amin ni pathian e un pve tina hi chang son ni li Joseph ay ka phat ni pakaya kon van kelin ahil bangbangin abolin Mary chu jigingin atupul tai chang son ni langa ahin Mary chapa ahin masang sen nupa kiti mat pina wang anei pi kha hi heli now se amun pen phat ni amin Jesu asakai Matthew bung khat chang son ni na pat son ni langa chang Paganin surah number 2. Này nè, ai phơi này eo bé xem về, eo hi vô, surah number 3. Matthew bung về trang Matthew bung khat trang somege apa samilanga chan atupi Jesu Christa pen trang somege Jesu Christa pen unchan chu tia hi anu Mary chu Joseph to ke cheninga ke tep sa hian ahin la akika masang phanen thagau thinga ko na kai chu Mary hina ke he do tai trang someko ai là gì ba giờ sẽ bị mi đi ta hi zen Mary hi thang phonga mi pi se thanga am sa ding anum pon bu thim cha ke te na ver so kya ki khem pi dia boy chang som ni Joseph in ta bang lu age lai ta hen pakaya kon van te khal mangin hum ki mu sa en David chel ha Joseph Mary ko ke puya zia ne din ti hi helen Izina metile hagau thinga ko nagaya hibove tang somi la khat tapa kha hinding amin Jesu na sa ding a hi
aje chu ama ta he na mi te ton selwa ko na ahu hi ding a hi tin a sei pe ta som ni nia thil chang hi pa kain thiam gao kama a sei sa goi hun the na ding a so a hin a sei sa chon ta som ni ria be nga chu ga in tin cha pa kha hin ding amin imana ki ti ding a hi amin hi pathen nei om pi ve tin na hi ta som ni nga a hian ahin Mary cha pa he ma sang sen nu pa ki ti ma phina wang a nei kha hi he le cha som ni nga Now sen hong pian phanin amin Jesu sa tai Banin surrey number 4. Matthew Rocha Translated Apai Translated Atuki Jesu Christa Pet Translated Jesu Christa Pet Unjan Triti Ahi Anu Mary Juzo Set to the Janga Kitep Sahin Ahin Laki Kok Masan Kanin Lau Tinga Kona Agai Ju Mary Karotai Translated Ahin Azipa Zo Set Nidita Hidin Mary Tampongani Pise Tawa Unsani Mumpon Wutin Jagit and Hansuki Akhel Bidin Agoy Zansomni Zo Set Mehit again like Tahin, Pakaya, Gombatin Khanin, Mangin Akimusen, David Joseph, Meru Kuya, Z, Anna, the Gazi Handin, Zina Miti, let Gautina Kona, Guy Bove, dancing in the hut, Tapa Hat, Hinding, Amin Zisuna Sadia he, Azitu Amatahin, Amiti Atonsi Vakona, who Hinding he, Tin Asapa, Tansom Nilani, Chili Jang, Pakayin. Jingo kama asay sagui luthina dia so ahin asay jin Johnson Tum Ben nga jagayin din chapa khat hinding amin imano giding hi amin hi pathin ai umpi ve dina hi ati Johnson ni Joseph ay mukha phanin pakaya converted in ay bambangi abolin Mary Josie dinga ipuitai Johnson nga ahi Mary chapa ahi masansen nu pa kipti binwang anei pi kha hi hele na se hong pen phane amin Jesu sata Matthew Rocha Translated apa cha sominanga chan Surrey number 5. Matthew Rocha Translated apa cha sominanga chan tapi Jesu Christapin Translated Jesu Christapin unjan chini hi anu Mary Ju Joseph tu kijang dinga kitep sahin ayin laki wa masanganin nagaw dinga kuna agay tu Mary hinake do tay Translated ayin azipa Joseph himiti tayo zeng Mary hilang punga bipi say taga unsadi alampon gudim ja kitep nan sukya kian pidi na boy Translated Joseph ni tabalo agyan lai tayo pakaya kun bantil kanin mangin akimusen David Joseph Mary ko kipuyan siya na ito sa hihilin Zina mitile nagaw tinga ko na agay pabe Johnson ni nakal Sapa ka hindi? Sapa ka ending amin Jesu na sa ading ahi Jesu amat ahin amiti at sonsi iba ko na ako hindi ahi di na safe Johnson ni Dili changi pakayin tiang kau kama asay sagoy kundi na ting aso ahin asay jan Johnson nilaton ben nga jo kain din sa pakain din amin imano kiti ngahi amin hi pati ay rupi na ahi kati Johnson nilani Joseph ay kapanin pakaya kon bantin ay bang panginabolin Mary Josie tingin aki kuitai Johnson nilani
ayin merin japa ayin masangsin nupa kitimat pinabang anay ikahihiere. Nausin nung pinkanin amin Jesu asatay. Medyo kung kacang sa bigyan ng patang sa mga ka. Abanin surah number 6. Matthew buka cang sam lagi napa cang sam nila ngacam atupi Yesus Kristapen cang sam lagi Yesus Kristapen uncan suhi tiahi anu Mary chu Joseph tak jen nga kitab sa ahin ahin la ke kap masang kanin tagaw tinga ko na akai chu Mary ang ke dotai cang sam lako ahin azi pa Joseph ni di ta hi sim Mary la ko ang pi sai ta nga masa de long pon bu tin cha kitab ni su ke a ken pi de ko cang sam ni Joseph ni tabang lu dia mai ta hin kaya pon ban pi khanin amang le ki mu sen David sila Joseph Mary ko dia si ale ko ti sa hihelin isinin tila na ba tinga ko na ba bobe chawso nila khat sapa kha hin amin Jesu na sa ading hi azi chuan ma ta hin ami tia chom se ba ko na aru hin ding hi ti na sai pe chawso nila ni tu changi pakayan tin ba kama ko na sai sa Gulung tena dengar sohin asai jom jang samira tum ben nung acu bayin tin sapa khahin din amin Emmanuel kiding hi amin ni pathin ayum bebe ting ahi ati jang samira ni Joseph ay bot kha khanin kaya kon bantil ay bang bang na bomin Mary chu ding na ki puitai jang samira nga ay Mary in sapa ne masang sin mu ba ki mat pinara anai pi kha hi hele now sen hung pen khanin amin Jesu sa tai Matthew kung khatsang sam lagi na ba chang sam nila ngachan Abanin surah number 7. Matthew kung kacang sam lagi na ba sam nila ngachan atupi Yesu Kristapen chang sam lagi Yesu Kristapen uncan suhi tiahi anu Mary chu Joseph tak jen ya kitip sahin ayan la aki kok masang ren takau tinga ko na akai chu Mary na kia dotai chang sam lako ayan azipa Joseph himiti tahi zin Mary hilang punga pipi say tanga sa ding anong pun Kutim cha kita dalam surga kita pidin agoy jang suami Joseph ni tabang mo agia lai taim pakaya ko vantil kharin mo na ki mosen tebe chila Joseph Mary mo ke puya si an identity se iyalin isina betile takau tinga ko na ga ebobe jang suami la khat chapa kha ending amen Jesu na sa ding hi Azi chua ma ta hai nami te chua se ba ko na au ending ai tin asai pe jang suami ni Tila changi pakain tem gau kama asay sa ako'y longtay na dia so ayin asay chun sang sunila tun ben nunga chugayin tin sa baka ending amin Emmanuel katiding hi amin hi patin ay yung pibeti na iyatin sang sunila ni Joseph ay makapanin pagkaya kuun pantil na ay bumangin apolin Mary chujisin akipuitay sang sunila nga ayin Mary sa pain masangsin lupa kiti mapinabang na ipika hiyale na usila pinapain ayin Jesus atay Matthew kung kacang sumiga na pa suminga sa kakipay Banin surah number 8. Matthew kung kacang samgi napat cang suminga sa atupi Yesus Kristapen cang samgi Yesus Kristapen chanchu itiahi anu Mary chu Joseph to kichang nga kitip sa ahin la kikop masang thunin tagaw thinga ko na agay chu Mary ke pai chang sen ko ai na ji pa Joseph ni mi di ka ai jin Mary lam phunga mi pi sei thanga sa ding anong pon gutin cha kitip na don so kya ki chen pi ding agoi chang sen ni Joseph ni tabang bunga ge lai ta yen pakaya kon ban til kharin mangin ki mu sen David sila Joseph Mary ko tukuya zia nei din le hielin zine mitile lagaw tinga ko na gaya bowe sa so mi lekhat sapa khat ending amin Jesu na sa ding hi Jesu ma ta hin amin de ason si na ko na
ahu yang ding hi tin sei pe sang som ni le ni Kiliteng hi pakai jin tinggal kama asai sa gui jin tina dia so hin asai chun sang son ni letung ven nga chu gai jin tin sapa khan en ding amin Emmanuel kit ding hi amin ni pathin eu pi ve tina hi ti sang son ni le li Joseph ai me kha panin pakai kon ban til khanin ail bang bangin abolin Mary chu jidin ke kuitai sang son ni le nga ahin Merin sapa ahin masang sen nu pa kitimat pinawang anay pi kay iyali naw sen ang pen panin amin Jesus sa tay Matthew bungkat sang som diyan apat sang som ni lengacan Balin sa number 9. Matthew bungkat sang som nagit apat sang som nilangacan atupi Jesus Christa pen sang som nagit Jesus Christa pen amchan chui tia hi anu Mary chu Joseph to kacheng dinga katep sa ahin la ke go masang phanin thagau thinga ku na agai chu Mary hin ke do tai sang som nako ahin azipa Joseph mi ngi ta hi zin Mary hi thang ponga mi pi sei thanga sa ding anom pon go thiam cha akitat nan su kya kan pe ding agoi sang som ni Joseph minta banglo agelai ta hen pakaya kon bante khaina mangin ki musen David chal ha Joseph Mary ko ki puya zian negin de zahi yaren jina mitile thagau thinga ko naga ebove changsom ni lekha chapa khat na hinding amin jesu na sa ding hi azi chu ama ta hin amit ya chonsi de ba ko na ho him ding hi tina sai pe changsom ni la ni Thili chang hi pakai thiam gau kama asai sa gulung thena dia so a hena sai chun changsom ni thum ven nga chu gain kin chapa khat na hin ding hi amin ven nga chu gain kin chapa khat na hin ding amin Emmanuel akit ding hi amin hi pathe na yum pi vet tin na hi ti changsom ni la ri Joseph ayung kha pha in pakai kon banti kha in ahil bang bangin abolin Mary chu jiding na ki puitai changsom ni langa ahin Mary chapa ahin masang sin nu pa ki mat pina om kha hiya naw sen ang pen phan an amen jesu sa tai Matthew bung kha changsom na ge apa changsom ni langa chang Balin serial number 10 Mr. Lujini. Matthew bungkat chang som legit dapat chang som lengacan atupi Jesus Christa pen chang som legit Jesus Christa pen tentu hitia hi anu Mary chu Joseph to kije niya kitep sahin ai laki ko pasang lanin lagau tinga gora kai chu Mary naki adotai chang som leko ai na jipa Joseph hi mi dita hi zin Mary hi lampo kami bisai tanga om sa tinga no pon gutim chakit tanu lam suki aki kempi dinga goi chang som ni Joseph ini temu luar gelai tain pakai akun wancin kadim mangina ki musain David sila Joseph Mary hu puya zia na idinti sahi yanin ise ini mitile lagau te akun agai ai buwe chang som ni lekhat Japa khat ai ding amen Jesu na sa ding hi aje chu amata hi amit te acham se duwa ko na ahu hinding ahi tin CPA chang som ni ni Thile ching hi pakain them gau kama asai sa gui lum thaina dinga so hin asai chun chang som ni thum ve lunga chu ga yin tin chapa khat a hin ding amen Emmanuel ki dinga hi amen ni pathene ne upiwe tina hi ati chang som ni li Joseph ai mut kha pha din pakkaya kon man tilin ai bang bagina bolin Mary chu ji di ki putai chang som ni nga ahin Mary chapa ahin masang sen nupa akiti mat pinawang anay pikha hi hele naw sen ong pen pha din amen Jesu asatai Matthew bung ka chang som lege dapat chang som lenga chang ka pai Ngày mới ngậm miệng bảo viên đi xin em vào ngày những xin luôn thằng anh kia Apa ni kasi natin in serial number 11 Mr. Lindsay say nang ni ham serial number 11 nan pini
Matthew bung khat chang som legi da pa som lenga chan atupi Jesus Christ apin chang som legi Jesus Christ apin chan chui ti hi anu Mary chu Joseph ta ching nga kitep sain ain la ki ko masang lunin thagau dinga pana agai chu Mary na khe to tai chang som ko ain azi pa Joseph mi di tai zen ain azi pa Joseph mi di tai zen Mary thang khonga mi pi se thanga sa ding nom pon gutim cha kitep na ran su kya ki khen pi din agoi chang som ni Joseph ni tabang lunggi lai tahin pakaya kon wanti kharin mangin ki musain pakaya kon wanti kharin ki musain dewi chila Joseph Mary ko ki pia ziani ki zai yelin izine mi tilen thagau dinga kona ngai ahi babi atina sepe changsom da khat chapa kha eng ding amin Jesu na sa ding ahi ahin azi chu ama tahin ami tia chong si ka ko na hu ni na se pe chang som ni deni thili cheni pakain themgau kama se sa bui du na dia so hin ase chun chang som ni thum ben nunga chu ga tin chapa khalin ding amin Emmanuel ki ding ahi amin hi pathin e um pi ve ti na hi ati chang som ni nga ahin Mary chapa anei masang sin nupa kitipat pinawang ani kha hi yele naw se naw pen pa na min Jesu sa tai meti bung ka chang sam ni ge na pas meti bung ka chang sam ni ge na pas ni ngasa Achai na ding in sermon number 12 Linda say Chang som lagi Jesus Christ pen chui ti hi anu Mary chu Joseph ta cheng na ti sa yin ahin da ke ko sang nin ta kau thing na ko na kai chu Mary ke do tai chang som ko hin da ji pa Joseph ni mi ta ai jin Mary chu thang ko mi pi se thang sa ding nu pun bu sin ta ke te na su ka ke khen pi ding ngoi chang som ni Joseph ni ta bang lu ge lai ta hin pakaya kong watir kanin tibit jasa Joseph Mary ku razia lay di ku zai yelin zinga matile agaw tinga kong gai bowe chaw som ni nakat chapa ka ding amin Jesu na sa adin hi aji chewa ma ta ain ami tia to silwa ko na hu adin hi ti na sai pe chaw som ni ni thili tangi pakai thingo kama sai sabu lu hena nga su hin asai chun chaw som ni na tu ben nga chu gai den chapa ka ding amin Emmanuel ki ding hi amin hi pati e ki ve ti na hi ti ati chaw som ni li no se mai ka pa nin pakaya kon ma ti hi bang bang na bolin Mary chu ding ki puita chaw som ni nga ai Mary chapa hi masang sin no pa ki ti mat na bang nei pi ka hi hele no se no pian pa nin amin Jesu asa tai me chi mu ka chaw som ge apa som ni nga chan serial number 13 Ning Hoi Kim Matthew bung khat chang som ge dapat chang som nga chan atupi Jesus Christ pen chang som ge Jesus Christ pen chan chui ti hi anu Mary chu Joseph ta ke jeng ting a kitep sa ahin da ake go na som nin thagau thinga ko na akai chu Mary ake do tai chang som ko ahin aji pa Joseph ni ni ta hi jin Mary hang pong ami pi se thanga om sa ding anom pon gutem cha kitep na su kya ki kan pi ding agoi chang som ni Joseph ni de bang du agya lai ta hi pakaya ko kon te kharin mangin ake mo sen and chha Joseph Mary ku ki pia ja ane ding ke zai yelin izina miti na thagau thinga ko na ga e bo be chang som ni rakha chapa kha ahin ding amin Jesu na sa ding hi aje chu ma ta hin amin te cho sin kha ko na hu hin ding ahi tin ase te chang som ni rani thili chang hi pakayin thengau kama ase sa gu dum te na dinga so ahin ase chun chang som ni tu ben nga chu ga hin din chapa kha ahin ding
Amin Emmanuel kiting ahi amin hi patel ay ng piveti na ahi ati chang someli Joseph ay ng kapanin pakaya kon vantilel ahi pangpang na bolin Mary sujigin na kipunta chang somela nga ahi Mary chapa ay nasangsen ni pagitin at tinabang anay kahi hen Nausen na humpen pa in amin Jesus sakay Matthew buka chang someli na pat chang someli nga chan na chapang loi ai chan chu ki chai jin khang tim loi khang lai loi pi ring loi awa ne na la ta loi mo nu na pa te ho